Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porsi phobajem step hashulong tura bat cleariat. Ustamla Lombok Starwell Marngar uberi Preston jangka khasi Student Union haka khat artrik ulber arajar pusau. Ulong bagajing bam singap jangka sorkar India ya jing dawa jing jai ben riu lom rit paj naga than chate lamingi ben pinlong a ya Citizenship Amendment Act arajar khat khandai kedai ka buj ayu re baka sorkar BJP keren jing thmu shalendan habakren jigla pathai kubor hadinga jing thang ya ka rule jangka Citizenship Amendment Act arajar khat khandai hakmat ka office trekam jangka Meghalaya Board of School Education halawala chumya Shillong Uni unong yalam juga KSU ulong yahap ban sngo thu baka jila Meghalaya kedai ka bala jantam mat kri Bangladesh banda ka por ke jingwan rung kerthap bat wan rung lat lan jagi Minderi shakani ka jila kedai namar ka jingbam don ki an ki kanun ki baperking shu ulong baka jila Meghalaya kadan hadu khatsan lak ka jingbun briu lada ki wan ki Minderi negeri Bangladesh tang shi phaulak ka jai ben riu ret pa Meghalaya kila shat leblot ka daw ba nung kong ka ba ni tham mata kasi don ni bus to kasi ba KSU rang kat ni so chatri ni so ngadu pakadang dai tangkabel kani yang persa bat kita jiki ko pero ni plastik ni try kelen to bus ko dinak mi genti ba ka sarkar dia kanan perkhat lu ban ai te mekanisme bajada jilong kerpang juni ko try tremluk ni ki times dalam ni ko Andai kumgolong mentapi kan jing perlohan jadi kasi pat kadai sebentar kaji hak soba kalian sarkar dia itu kibri budan kamtam dari Bangladesh. Dan pihak tu ini ka jala ka juni kalau marjan dari Bangladesh bat kan na kapor ini ka jing bandrung tertep kibri masabar kamtam ke jurung lailan ke jala ka juni bomdon ki an kanun. Ngingi don tang kebahasan lak tam lane juna ka jibun pak juni delar kiwan ti khar Hindu ti depo Bangladesh tang ko mas tolak gi ko sejak dari buku jalan lah buat ngan pan kan mau pani ka olong an du sunam arja khandai bat haju sunam mi arja khandai ba leng sarkar jalaru kala pas ka official resolution bandawan sekarang dia ban pentrikam ka LP po ka jalaju ni andai nyuma sosi banong hadu menta nadu arja khandai hadu menta ajar pusau ka sekarang dia katang pulisa ya ka resolution bat kani ka pausai bat kapan kemau yang ikut kejat kerja kamtam ya ke story ni tak paket bahasa sisian secumat sekarang dia kamu tombor biang jenglok tepang di kejat aku menor ngelak menong gimdai mengilong anti Indian bagi hak kena jingsa ke story ba kejat bentuk nyotrap kayak snok pat dari India lembag tang sulai ba penapa ke kumu jubo bat kani sempat menta kapan apsu di tang sulai hindai ke tombor pat dikian kibot kelak di bolong persa apa jing song-songan jemi kum kejat menteri tenolor kita ki babandung bian ko jela dan golong hang dia jela jemi na asam ibi pat jela kan tidak ni pembegalong kene ak galong ba di barung haswa jongga lai khu terik la kuai terik cuknai no pura arja kasau kemudian kami ban pankot ban slah kemudian kami persa ki hindai paspriang ki kum nok song pura jongga dari India berkuat. Di hot kesorkar dia ke ong ba jalami kerja kita kisik schedule ni ki bahap kredit ke bahan riu kami sembelahkan top ni kita kan pelat no kita kita kinon schedule kabut kan top tak kalong semulu kumulong pet nak kapor sport kun kaseng ke bangiyo ban piam ni ki beri wan kepkot kamsla sport ke jela juni QE isyam ban ki wan tik ni po asam piyok ki kuat ayu reneng si Deko kalau mulong tai lada batang ke NRC les ba tasukar asam tu kuar ja bomdon na kales kidon habijan atulak tak do tamlene duna tekene ke pau sai ba asam tu jelai ba kita illegal migrants tekene ke threat tan ya kanu isi tan ya ke jala jini na asam mari kita threat kanu isi ko ko tenaga yang ni jong kaseng
thang tak sini kini kendon ki rus jong si pen i pen pau pen pen kamau so kan dia ba dan lagi nem priang ni kini ka anyak cekor pakistan dia ba kene ri kabut ayure ba sarkar BJP ka tu sarandat bat ka keren ta ka ringan ta ka satri ba ong ba tahap ban priang ni taki badan kita ki wei pat badan sport Bangladesh Afghanistan bagi wei de kiri kembala kedau tu an Henry bagi kenok ki ong bagi sak tombor ta Henry ngak wa ban keren te ka basai kalong ba kadang jur kajing tombor jong kita ki hepat operator yangi kita rai tuluk ban sak tombor kita bagini ki dau ki ba ai ka sarkan dia ngaslo ba dau ki bom chong nia bom chong nongrem andai gene kajing temu ka sarkan dia ngak komba pau kalong ba takwa permadan ini kira pak pun ispor dikatakan nongrem neliang ki isu ba kene so tadi kita kuntak segi pau ko badak ki segi barwan sa syong perkat ki pak kilat senjam ba kum kaseng barakat ni so sesep ading spon kamau ba kalian kene so bat we pat pinhon po string so ya kene ke si ru radon ka kap bagi lek ban ujot spo kajing besar juga perempuan pakataga dang sakut kajing besar bat birat nanti bang sedang perkat syong perkat string so penuh senjam ni habat sem ya kene cepelong an khamtam kajing long persyak jom sekarang dia jak hok jengi kum trai trembul kum kaseng in yang kita kejun orang mengen persyak hok isu tu kalau ada lupakaan kalau penlong an jubor sekarang dia kam sengap aja pesau jengi kum trai trembul pono isu berapa wei genyai peteng berkata bat khamtam ngaspa bendong ajala jungi ni sasyong seperkat bat sepesau sekajala ek gilat nanti bang hapen perkeng bat hapat te lakam yok lese dan tak power tiba ajala USA ki lek ban buat ya tak satri yaki bakal tikwa belum kumno subsnong pura cokeri dia pas ni ajala jung kan namla belum kata ka ditang kumnu ban pentame ban dalam bakla andrai kumuong ba kanon makicingta lada kata ya asam automatically kan kata ajala jung be hangnung ong ba kanon cingta kumanga keren duk ne ba kut ki tu gibre wan tu bian spo ajala jung ten kot selaba biang bursin ti ong idai na po asa Baik kini yang terai berfair kegiatan berterai semua jalan tempat kensa. Itu beda asam. Tentang kini kita Bangladesh kirung sya asam teman yo buat kini kumtai di persian berbuah senang po jalan aja. Terkata kali kekerti dak masa baap ke jalan aja.